Voini march ni rukum sang ni isom ni paruk. Zirtop ni ani a. In zavain si baile vekule. Iran rorel na ke chetran. Iran sipai police le IRGC member 10 an duty post an tlan bausan. Israel thuruk lakhom tu te intelligence report chuan Iran ven him na thuk tu te zinga mani na phatsana tlan bo anom chanti chiang takin aron tar langa Israel in Iran khopui ber chol lawa bo ro ka tanga abi me kara hian Sipaite'n police pa ngai te le IRGC mi te hial po in an duty thinna hmuna inlan an du to lawani. The Economist chanchin bu point heng thilan mu dan he ron nem heta Tehran khopuya lir thei tot lai taka mei kho jam chho lui lui mai mu tura om hian thil pani chiang takin atar lang Iran ram chu beile hual be mekani ti le an ram ro rel tu ten thunei nan hlotial tial ni ti hi ni ama a President Trump an IRGC mi te an duty post chua san tura alo ngen na kha thil thleng tur lo mu lok na ang le a ho tu lu elite singa phatsana inlet kwal mu turan la omri lawa ma se hetianga hnuai nung jok ten an na an chua san na hian mulla sakho roi tu te tharum thona phena chiat na ril tak athleng mek zel ti a en tirani hero rel na hnuaya tri bai om taka malak na terror apparatus hi launa le rinom na ain ngata sipai na ran le na thok hnuai nung te an tlan bo me chuan atop na choin trander to ni Iran ro rel tu te chuan din mun chia le chaw tak an ma chon meka he hi tun din munanga akal chho zel chuan kumsom chung mi puyan lo ra be to na ti top thei tu ani hialang Iran mi makta duai som kwa te tan zalen na chu ban pha ka om ve don te po anga Iran hruai tu te hun chuan top lam panin ain khoral mek zel ani US Sipaite'n Iran tuipui Sipaite'n an suat na taka chet na indolong som thum ai tam ti pilani America Sipaite'n be na wangin tu na hian Iran tuipui sipai naval long som thum ai tam ti pilani to ti US Central Command chuan anem ngeta he hian tu na indo na om mek boruak san chho zel zia atar langa Tehran tuipui Sipaite'n chu angong na hle ani CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper chuan thuthar lakhom tu te akom na heng long ti pilza dik tak hitar langin ma anlak na zela wangin President Trump an long somni pali ti pilan ni tia lo puan to ai khan apun belzel ti asoitel bok Iran tuipui Sipaite'n kan be nei kan tina zwala ni ti in Cooper chuan asoya President in long somni pali kan tipil ti asoi khai no she to mai thea asoi hun lai khan asoi declare tu nai ro chuan somthumai tam kan tipil to ni ati hetianga ti chia tak te zinga hian an longpoi mo tak tak Jamaran class coverties te Iris dina ang frigate tele IRGC longdang te tela heng zinga tam takhi chu longcholna te Gulf of Oman tungkar tirlama Iran longsom pakha duty omzong zong te noi chim ina hmuna tele India no sona submarine atanga torpedo aka chiate an nilom tuipuya US te hetianga thuan nei thei chan chu US le athurwal puite malakna zawzok kara thleng ani a he an malak na hian tun haya Iranin ballistic missile manga beina nei te chu zazela somkwai na tikiama drone manga beina po zazela somriat pathumin atiniam bok ani toipui Hmunpui mo bika Iran longrual lom tak ni thin te chu ti chiat vek an ni to a he hian tuipui zau taka longve wa theina atizalenin Iran thunei tu te hena thucha khau tak athen bok ani America Sipaite'n malak dan rin tlak tak hian thil la om te ti top mek zela hei hian ra tha chhuat thin ti atar lang chiang hle ni Iran missile Hmunpui te chu khoi theilo le him tura ngai ani thina ma se tuna chuan an buaina lian ber alo ni ta Iran hian an missile te thuruk le veng him turin tlang chungril taka bengkar lian pui asiama heng missile Hmunpui te hi engang be na po twar chuak theile na taka bele theitura ruwa man ania mase tuna tak hian US le Israel ten borwa ka changan be na wangin heng mun biru tak tak te hi mangchia a chang zota thlo theina chakle thatak tak ten chunjan zomin chunglenga an thlok kwala an chitlalai engkim an vil rengani missile te choron ka chuan tumvele ti chian nga zelan ni a leinhwai kap chithei bom changkang tak tak bunker buster bom te chuan na takin an kapa leinhwai kong tunnels te chu no phuin ral thuam te chu achunga atang khangta ani missile ka chuan a call launchers te po an ka chua ma hovin ti chiat sakvek an ni bok operation hian chimlama khorgu haji adap jamle khormus kyang vela tlang panga missile ka chuana kwa omte chu behin
an nuai chenual to ani khothlang lama chuan Kermansa Tabriz Karaj le khom hun te be ni a chungzinga chuan missile siam na mun le anda khom na mun te chu ti chiat vek ani to bok Iran thuruk le ral thuam thabira an lo ngai thin ngei mai khan tuna chuan an che chwa ati buai zo ta zok ani leinhuai bi ruk na te chu no phui mek zelani a rang takin man tlak lawa an chang mek ani US President Donald Trump achuan Iran nena an buaina mek hi an chin fel phot chuan Cuba sarkar rorel tu te pai thak chu adot le ani to mai ti na soi March ni ruk kum sang ni somni paruka White House a thu soina a Trump chuan Iran in dona chu kok chungin a sarkar chuan Iran buaina chu chin fel masak phota du thua soya Iran borak chin felani vele Cuba lam ngai ven ani le theyang ti a soi bel bok Trump chuan Washington atanga pressure na sat tak tok mek Caribbean ram Cuba laka policy khauta ka kalpui thua Secretary of State Marco Rubio chu a fakhle ni United States chuan tunai khan Cuba laka sumle pai economy le tuyal thei chakna energy manga khwa khirnan ti khau zwala he hian Cuba rama sumle pai tlak niam na le tuyal thei in dai lo na satak umsa chu ati zual hle Analyst te chuan malak dan tu ruwa manna chiang tak sarkar thu chuak anga puan zarla ni lo ma se Trump athu soi hian Iran ne na buaina afel nuwa chuan Cuba chu US foreign policy a chuan an ngai venber dot tu ani theitur thu a entir ti an soi ani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan chiang taka thu chua siamin US Israel Iran in kar buaina so sang zel hi kanin dona ni velove ati chutiang bokin Russia chuan chu in dona chu ti top du nai mo theinai mo ani heklo March ninga kumsang ni somni paruk sarkar TV a komna pakhat an neya Peskov chuan pe hel mia lovin he in dona hi ti top turin theina kan nei lova abultan tu te chawin an ti top theyang ti ina soi a zia chu kum tam tak chungral thuamin leisak ton na te drone thiam na in hlan chon na te le dodal tu tangrual te exist of resistance tia in tran ton na thu an chak chwa fo nuwa Russia chu ein thiar fil hi mek ani Moscow chuan Ukraine an mani in do na ngei chu an ngai venzoka oil market ti buai theyamo shek na tharon then bel thei in do na dar zaw zel chu pumpel aduani Visegrad 24 point omzenei takin ron soi chuaka buaina tak tak a chua in do ngai meu chuan Russia hi thian tanwal piatan alorin tlak lo hle ti aron langchiang le tani ati Iran in puitu amamo lai takin Moscow chuan adar chin akin du sakna ka hlana che he hi chui mo phurna ni ta eti in alo chang mak mai lelam chawin atware mo lelam chaw atang thlon ti na ni ber chu wangin tangrual tlatanga in soisi in Russia chuan Iran a tranpui vele du silawa Iran tlom ngai na alo e thlon vel mai me ni ti na tluk ani Sencom chuan in do na reizok an ma chondon ti atarlang US Central Command Sencom chuan in do na hi areviau theiti an shia a uluk takin anin buat sai mekani Pentagon chungril shiatir na pakhatina tarlan danin Iran laka anbe na chunjom zel tura hian tranpuina pekbel turin Sencom chuan military intelligence officer tamzok an nge na hetiang na tho tur hi niza chungvel chunjom zel ngai don wangin hebe pui hian September kumsang ni somni paruk thlengpo awo thei hial donani he President Trump pakai chwaina hnuaya Iran firfiak sarkar ti chiat an missile da khomna mun ti chiat sak an navy ti thwanop sakle nuclear atanga hlomom thei chiang taka ti bo wangwang tura namai lo taka be pui thlak na Operation Epic Fury an tana tanga ni reilo te a lo thleng ani hengen na hi sarkar ho tu ten atira karli chungvela zo tura hun an lo ro man to sa nen chuan inang lo takani a chu ai ma in he na hi dik tak le fam kim taka zo turin le be chunjom zel ngai turatan Pentagon chuan an sum le pai le mamo dang ten ro man tharmek ti atilang mai zo kani Iran ron be le theina tharui chu chaw le to a target asang te lai ka chiat ani to a an ho tu te omna mun le anin ven himna man ruwa air defense te chu na satakin ti chiat ani to Masian shruai tu te hi ol sam takin an tlom mai don lo ti chu shiat ringani Sencom soidanin Iran sarkar hian kumsom chungral thuam le Hmunpui mo sang sang alo che khol to wangin ol sam takan te mai chini lo ti an thri chiang hle ni America chuan ne na chan nge in huama a chan vea top san mai atum lo khovela firfiak te chom tu le troyom tu ram langsar ber tharui ti chat tur le Iran in ral thuam nuclear ral thuam an nei tur dan nan hian hun reizok polo ngai ani chuan ngai mai ro se
omze nei lova in thlem lungoi tum reng le nakin hun zela in dona lo chuak tur ai chuan reideu poni se Iran tlom hun thleng thak lo lo a bepui thla khi atha jok ani President Trump achuan engtin tinemo thunun chop mai lovin hlom lian thamte chu ti to patiama Operation Epic Fury chuan chu aron hlen chuak mek bok Donald Trump achuan khamini fapa Mojtaba khamini chu Iran hruai tu ta na pomlo thole ne pati thua soi Axios interview a Donald Trump achuan chiang takin Ayatollah Ali Khamenei fapa Mojtaba Khamenei chu Iran hruai tu tan adu lo hulhuala pomtla kani lo thua soi chiang hle Iran hian ramdang ti boile poi khoina an tho zel hi adu tolwa chumi aya chuan remna le muan ngai pui mo jok hruai tu thara phutani ayo thanna hian kain rol nge nga yang ti in Trump achuan chiang takina soya Venezuela a Nicolas Maduro sarkara dan be ne na khai khinin an hun an khoral mai ni Khamenei fapa hi chu minep takani atibok Iran sarkar hlui sulnu angchia ayo dangan dale ni chuan kumnga chungin America chu indona enrol le nge ngai donani he thil hi America le Israelin an thodun na wanga Khamenei nge an tha takte Iran sarkar le sipai hruai tu te anti chiat takte le B52 B1 le B2 bomber te an che vela an thlo lu tir tak nuwa thleng ani Iranin drone manga an beina chetak Abu Dhabi le mundanga an lo dan cha saktak te khan Iran sarkar chaklo na le thunei tu mu mal an nei lo zia atilang chiang le a nung tol chunga ram kai hruai hun chu Ralte a America chuan Iran hlom na hi mi pui tam jok du danin ati top sakdona chakna puangin inremna don bok ani Trump an Israel President adem na hle Benjamin hi tu na ngaidam ro chuti ni lo chuana so khok I to rang ati President Donald Trump achuan thupe he lem lowin phone kal tlanga interview nei na atong kam na tak mai chuan Israel President Isaac Herzog chu Prime Minister Benjamin Netanyahu an aram chunga hun rei tak chung eiruk thu buai lo nei to chu ngaidam ngal turin na phuta tunlayan chhe vel rama indona le buaina so sang chhojela hian Netanyahu chuan Iran do chimi na chau hian ril ru zong 100% a peturani politics thila in hek na le mimalin be na mai le ko thu buaya te hian ahuna khoral mai turani lo ati Trump achuan ni tinin indona chungchanga Benjamin hi kabia a indona hian ariru pe se kadu he kot thu buai phiang sena hian nilovin aprezer nei chunchu Iran be hi ni se kadu ni atibok Trump hian Israel President Herzog po akap na hlia ngaidam na pechuak turama alak muan ema wangin mingchiat na thlen tu ni thua soi khum hialani Israel President hian Benjamin na ngaidam turin voinga lai min tiam to a ma se thutia ma sut le thin ti ina soibok ma se hi thil thar anilo official wale tangkhan Trump hian Netanyahu a thiam chantirani theinan na setakin norna siam to a Israel Parliament ne na lekha pui tling thon thengin atito boka America lok na turle Middle East muna ral muan na om theinan Israel roi tu chakle thildanga ril ru la peng lawa na tho apoi mo le thu soin heta hian tran a kho tlatani soi sel tu te chuan midang ramdang thila ain rol thuk ma tinan soi sela Klop tu te ro chuan chiang takina thatzia an muthung indolai chuan huaisin takamalak angaya dam kho chwa na na beya rirupeng kwal roi tho pui nei hian tuma apui hau lawang abikin Iran fir fiak rap thak tak epading khovezlen tan phei chuan apoi le zwal thenge yang le Trump pathil phut bulpui ber chu enge niang Benjamin ngai damin Israel ram tipum khatle zwal boksila ti chuan Iran beina na hi len chuak ro se ti hi ni chakna mamo berlaya heng INF thil dang buai pui hi chu chaklo na ani mai satellite thala ka tanga landanin Iran be na khan America missile ka invena radar changkang ber panhi ati chemai thei internet vela satellite thalak thar the dar me ka tanga landanin Iran be na khan Middle East US third missile ka invena khol ne na inzom ANTPY2 radar pani ati chemai thia he hi aloni tak tak ani chuan he biala missile ka invent thena konga thilpoi tak athleng mek ti na ni ang heng khala ka hian United Arab Emirates UAE le Jordan rama radar anda na mun te ti chiat ani tholanga chungmuna te chuan ballistic missile ron thlok lu te lo mu a aron thlo dan lo chui zui turin that system te da an ni a that call battery pani anda na UAE a chuan ANTPY True radar pakhada na muna an ngaya tak chuan inte chinwala
kholte kangti thalaka hian alang the ani ma se he thalak chun hi fialo ema wangin radar ber khati chat ani nge nia avela in le bungrwa ti chauka ti chat ani jok ti chola chiang lawani Jordan le Israel ramte veng him tu US chat khol an dana Jordan ramatanga thalak dang pakhata tanga alan dan chuan radar dana mun nia rinbul naya chuan thilpuan nu ma alang boka analyst te soidanin thalak ringot thi chuan radar ti chiat ani thu chiang takin atilang chiang tok zo lo an ti a ma se he in ve na khol an dana mun hi chu anon kap thleng thei ngei ni na lang thung an ti ANTPY chu radar hi Thaat missile in vena sistema alai mule thil mutu ber core sensor ni in ballistic missile ron thlok lu te lo mu in alo chui zuya bom takle alem bum na ta na anon ka athia thang thia tin alo kap tu tur missile interceptor missile te ta na ka dan tur data te alo pek chin ba ka he radar hi om lo chuan thaat khol hian thatakina thok theilo ni technical lama tanga soichuan ANTPY2 hi X band frequency manga thok ani a gallium nitrate technology a mangani a antenna zawzong hi square meter kwa point pani velani a electric current megawatt ni velaya mamo ani an puan zardan chuan thila mu thei chin chu kilometer sang khat velani a ma se thu tha thren khat chuan din muna zirin kilometer sang ni chuang po amu phak thei an ti bok heng radar te hi awang le a ato bok kumsang ka zakwa somkwa chawa tangkhan ANTPY2 hi 20 units vel chau siam chu alani a pakhat man ringot po hi dollar makta duai zanga tanga dollar tluk le ding on khat inkar vela chutani radar pani hi ti chha talo ni tak tak ani chuan athar ne na thak nan hian kumtam tak ngai dona dollar makta duai za chuang ngai don bokani heng radar te hi anchan palani chuan he hian thaat khol te angong chau ni lovin ai thui jok ngong anei don ani ANTPY2 radar atanga thilmu chhuwa te hi boruak le missile laka invenna network lian jok nen thunzom ani a Patriot invenna le IRGC indolong SM3 interceptor omna nga te po apui chinani chu wangin heng radar te hi anchan ani chuan a chevel boruak le mel ma te din munshia theina tinhia manga he biala missile laka invenna thoho na po ti thuanop don ani radar te hi anlo him shamani poin hetiang khoba missile laka invenna thilhu le poimo beitura anon thleng thei shim po hian he biala US thilti poimo te ven himna lama zona lian tak siamani apum pui khai khomin hetiang mun te hi drone cruise missile ballistic missile te laka veng him turin borwa ka invenna thwani thwa tum aum ngei be se yani thin Sudan rama Islam sa khorai tu pakhat chuan Iran ven himnan Sipaite'n lu atiam Sudan army athu soi an thlop lo thon puang ve ngal video dar chak tak pakhat lo langa chuan Islam sa khorai tu langsar tak Sudan Sipaite'n le an mani thlop tu Islam sipai polte ne na inzom na nei Al Naji Abdullah Iran thlop tla thu hoi sen takina soya he hi US le Israel ten Iran chu borwa ka tanga an beina satmek lain a soi ani chu video a chuan Abdullah chuan Iran hi kan thlopani America le Zionist Israel ten Irana leilama tangin beitur sipayan tirlu vei chuan pathian ming chalin katiame chuta kan unaute puitur chuan sipai ruale volunteer te kan tir venge yang ti ina puang ani he thu soi trong kamna le wung taka soi chua Sudan rama sa kho sipai mujahidin ai onga ein soina hi online a soi zuya lo nga le a michen khatina thu soi hian thlop le lain midang te ro chuan Sudan ram nge in twal chung in dona rap thak tak an tor lai me ka wangle an ram mi puidin mun chelu tukte wangin an lo nui zatle thungani Sudan ram Sipaite'n ro chuan thu soi laka hian in thiar fil himin an thlop lo thon puang ngal wata thu nei tu te lam chuan hetianga thu tiam siam tu mi malemo volunteer sipai pol te chu dananga shem an ni tur thuan soi tun din huna heng Islam Sipaite'n hian RSF helpol te beiturin Sudan Sipaite'n hi puibok ma se Sudan Armed Force SAFIO an ni lo thu Sipaite'n hian chiang takin an tar lang telbok he thil khleng hian Sudan sipai SAF thlen khat zinga Islam sa kho a chil ton lo omreng ti atar langa Iran ne na ngai dani nang tak an nei ti atilang bok hengin zomna te hi tun twal chungin dona chwa ma de tanga lo om to ni a ma se he hian khovel ma a Sudan ram din munder dep sa to tak chu ati buai zual thei ani chuti rualin an ram chunga ngei
tual chung in dona wangin mi maktaduai som chuang zetten in le lo chwa sanin ral tlan din mun an changa in dona to phun tura chian theilo lain Irana sipai tak tak vatir lu chu atak rama thleng theilo tur tongkama in thopna thu soivena mai chau ani Iran in Kuwaita US airbase poimo tak na takina be March ninga kumsang ni somne paruk zanlaya khan Iran chuan missile drone mangin Kuwaita Ali Al Salem airbase abia he mun he Gulf biala America sipaite tho theina air operation Hmunpui poimo takani zanlaya video la ka tanga landanin he sipai muna hian thilpuak na satakle meyal hlualwa mu turoma amutu te video lakle Al Jazeera video clip te chuan US Hmunpui bunhai loka hian thil missile bomb apwa ngei ti afin fi ani March thatira tang khan Iran hian he mun hi voi tam takalo kap to a he hi abe na thleng thar le chuni he mi ma po hian satellite thala ka tangin in chung chimte in chia tele atlem bera mun lia thilata ti fin fi alo ni to a chung zinga pakhata chuan tuyal theida khom na mun atela chuta chuan mei khudum cha tak wan sang taka tangpo mu thein a khu chuak hluani he sipai mun US 386 Air Expeditionary Wing le Kuwait Boruak Sipaite omna hian atwana le a hemi ma an loin beitona po khan America Sipaite chuan nunna an lo chan to ani venhim na thatok omlo na operation center pakhat chu drone manga be ani khan sipai parukin nunna an lo chan to a Iran ral thuam man nem lutuk laka hian interceptor an phuruk zolo wangin he hian venhim na konga chaklo na lian takanei ti atilang chiang le US le Israel tang kopin Iran nuclear Hmunpui te an be na chu cholkar ni na ni veta a nima sila Iran ro chu tolkir mai atum lo mel he a Gulf biala Iran ram thurwal pui te chuan an din mun lo thonom zia an chetana he biala hian in dona lian zo ka chuak mayang ti an hlau ta hle ani Iran chung lama tanga thu don danin sarkar beidon zia le mi puite be seina atar lang Operation Epic Fury manga IRGC Iran sipaite Hmunpui ti chiat me kani la hian Tehran Isfahan le Mashhad kholaya mi pui thilton le soi chwa chu Iran sarkar thu thang thedar nen chuan inang lo takani chanchin bumi Emily Schrader chuan khopui lian zwala pianga Iran mi pui tin he na tanga thua don nge mangin thurap thak tak ma se be seina ombok si chu ron tar langani amun nge ya thudik pathum omte lo ngai thaila pakhatna mi puite ti try Iran mi puite chuan IRGC le basit sarkar thop tu polte chuan mi puite veng him mel po an puto lawan tia sipaite chu kholaya an wak vela mi puite an wawa thil thleng rap thak zwal phei chu chung kwa te in chung atanga pon chuak ngam lo le social media mangam lo turin building lian te chu silain an kap hialani pani na school in phen nan an mang an Hmunpui mo be ni lo nan be dong takin Iran sarkar chuan ral thuam le sipai bungrua te chu school le mos muslim biakina ten thiar lut meka mi pui van tlang mun te chu sipai Hmunpui a chantirin IRGC te hian US le Israel drone te laka in hum himnan Iran mi pui te chu in phen nan an mang le mekani pathumna Israel le America kan lo me khothang rama mi thiam te ti phok lek ber tu chu Iran mi pui te omdan hi ni ome van lama tanga be na thleng me ka hian Iran mi puite chu thinri ma hnekin an lo lom em zoka an thu cha chu fia hlea chol su ti in heng be na te hi kumsomli pasari chung Islamic Republic of Bena kolbun ti chiat theina kongom chuna an nga yani IRGC lam chuan mun ni atangin indonan ma chon meka van lama tangin uluk takaral thua manga be na le leilunga tangin hlauna re reng nei to lo mi puite ne na tangin be nan tok chhotran mek bok mani sarkar sipai munma ti chiat ani laya mi puiten lo lom dur ani chuan Iran sarkar le mi puiten kar chu achia ni mai lo ato plan to ti na ni Call of Duty chawa mu thei le nuai damawan base ti chiat ani thil thleng lian tham tak Eye of the Storm buaina lai pui chu Tehran khochak tlang dung lama ain sonta a chuta chuan Iran Sipaite'n thuruk bera an nei leinoya missile an da thatna damawan underground missile base chu chiang takati chiatina omani amuna omiran mi puiten video an thedara tanga landanin he beisa missile da khomna mun puak thomle anu khoya thil puak non zui tluk lian thamlu tuk chu video game sa thil kheng ang hialani video a hian amuna chengten hlona in lomna okan chak chuak ri sha tur oma leinoya tanga tlangin me ala phu chwal hwa la hian akianga thlir ve tu pakhat chuan hetiang hi chu Call of Duty
PG game a chau kalamu ti ina au chhuak hialani dama van hi bungroda thatna mun satia anilawa Israel Gulf ram te vaunana anman ballistic missile da khomna le ka chhuana Hmunpui berani heng tlang kulpui te hi bituman ni ta ka chuan tangrual pol te hian Iran sarkar in midanga be theina tura aral thuam in nga na chuan tolol nu nung ber chu an noi bo sak mek ani he be na hi Admiral Brett Cooperan na poimo alora man to zingami ni a chu missile da khomna mun ti chhia ringot ani lawa asiam na Hmunpui industrial base thlingin noi chimi vector ti ani heng lei noya missile siam na le da khomna mun te ti chhia ta ni hian US le thopui te chuan tun din muna missile umsa te hi ral huna chuan athara siam le the ani to don lo ti an ti chiang bok heng lei noi kulpui cha tak tak te hi threl mia lawa dik thlapa ka fu ani na hi tangrual pol thlona te chuan Iran khopui chunga van borwa ka engtiang takin nge thuan nei ti atilangani Iran mi puiten anmani sarkar nge ral thuam nei sa ti ti chhia ta ni laya video games thlim tak angmeya an te khin thei chuan chu sarkar chuan mi puiten he na tanga za a hlona chu a hlo pum hlum vek to ti a chiang hle kumtam tak chung chu IRGC chuan heng tlang kulpui te hi ti chhia theilo angin an lo soi to hial thina voinai ro chuan Iran mi puite tan hal pu hal fair works moi tak ang mai na puak darta ani video la tu le Iran mi puite hlim out thom hian thil ni na dik tak aron tar lang chiang hle a he thil khleng hi an ma ni mi puite be na angin an thlir lawa tan inanga an lo tan thin na bang thia sakna angin an thlir zok ani US sipai Iran leilung chunga lu tur te chuan thina le thiam lo chantir na sang chuang an tokang ti in Iran hruai tu le athunei tu ber chuan vona khau taka siam an hruai tu sang ber Ayatollah Ali Khamenei tha ani nu le US le Israel ten Iran rambo ruak atangan na satakan be mek lain Iran National Security Chief thak leilok tu Ali Lari Jani chuan vonan na tak aron siam chuaka Lari Jani chuan anram hruai tu hlun te ming chalin Iran mi puite fui phur chungin hetiang hian apuang ani US sarkar milian then khat chuan Iran ram hi leilama tanga Sipaite'n lu chua an tum thon soya kan fa pahuai sen Imam Khomeini le Imam Khamenei zuitu te hian chung America thunei tu suak swal tak te chu mual phau taka siam turin an lo ngak reng ani an Sipaite sang chuang an thinga man an ni bokang Iran ram hi ram huai ho lam kwal na tur hmun ani lo ti in he thua soi chwa la hian Iran ram chu cholawa bom manga be mek ani a khopui ber Tehran le khopui danga te po sarkar thil le ko thler te chiat nual thu hriat ani Lari Jani thu soi hian Iran ram mi puite huai sen na ron chem al thar le atuma Iran in bom missile ral thuam anei claim to hle na chung le boruak lama ro rel na an chan to chung poin America Sipaite an ram chunga anon lu phat chuan na satakin an lo do le don ti a entir bokani hetianga tran an khautlat na hian Iran in tlom le beidon mai an tum lo zia tilang chiang li a hei ba ka hian an thui hruai pol proxy force te po hian chumi bial chunga America hun te chu an lo vo vereng boka Iran sarkar hian tol kiane mo tlome mo an tum mel lo hle ni khati zong kha ton tumata na karon ti chwale thei te chu ni e